čvarci i pileća hrskava kožica, jaja iz slanina. Kako se voziš kroz Srbiju i kako se približavaš Maču ili Sremu u vazduhu, možeš da osjetiš holesterol kako sikiće. Međutim, da ne ostane dužan i njima, vegetarijanci i vegani također imaju problem sa holesterolom jer veoma često jedu takozvanu vegansku junk hranu i na isti način maltretiraju svoje krvne sudove kao i oni koji uživaju u masnoćama živine ili stoke. Veganski junk food se odnosi na hranu koja je prerađena, visoko obrađena, bogata rafinisanim ugljenim hidratima, zasićenim masnoćama i aditivima, ali ne sadrži sastojke životinjskog porekla. Iako je veganska hrana poznata po svojim zdravstvenim prednostima, veganskog junk fooda bez razlike dovodi do neželjenih efekata na naše zdravlje. Tu govorimo o svim zdravim veganskim slatkišima, čipsu, gaziranim pićima, rafinisanom brašnu, prženoj hrani, veštačkom mesu i biljnoj zameni za sir, koje su obično visokokalorične, sadrže velike količine zasićenih i transmasnih kiselina kao i aditive, kao što su veštački zaslađivači i konzervansi. Takva hrana visoko efikasno povećava nivo LDL, lošeg holesterola i rizik od srčanih bolesti. Da li uopšte znate šta jedete? Da li znate da su ti molekuli koje unosite informacije koje dajete signal mozgu da počne da pravi ili da otklanja višak masti, energiju ili bilo što drugo? Pošto već u školama nisu našli za shodno da nas nauče ove stvari, kako da upravljamo svojim telom, hajde makar sada, koliko godina imali, odvojite par minuta dnevno i povećajte kvalitet svog života. Bilo bi šteta da ne probate i da za novu godinu ne stanete pred ogledalo, zadovoljno se pogledate i kažete vredelo je. Uskoro počinjemo sa fasting protokolima. Uhvati mesto, javi se, klikni na link ili mi pošalji poruku za više informacije. Ćao!